Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na klip. Danas ću vam pokazati kako da igrate Minecraft u dvoje, i u troje, i u četvoro, i u petoro, i u šestoro, i u sedmoro, mislim da može samo šestoro, a može i 11, može i više, malo treba vam jači Wi-Fi. Ali vidite gore koliko je vreme, 21:29. Znači ja sam mnogo rano ustao i super, pa danas ne idem u školu, ne znam zašto. Da, ja zbunio sam se jako. Ok, šta vam treba? Treba vam Blockmin aplikacija. Znači prvo vam to i Minecraft. Znači da možete igrati Minecraft u dvoje bez Minecrafta. Kako je to onda igra? Znači tu imate neke mini igre, Bedwars, Skywars, imate neke stvari. A neke stvari vam treba Blockimods. Ja mrzim tu aplikaciju Blockimods. Sad zašto, jer me jednom izbirali. Ja sam skupio sve, jako sam bio cool, imao sam jako cool, sve sam bio cool, ali oni su mi morali, brate, reći, ej, update telefon, update igricu, update Blockimods. I sam sam prodao. Evo, znači javno će vam se ovako čitati, ali vam treba memorija, ljudi. Ako želite igrati, treba vam memorija. Sad ovdje ima i Rusi, Glej, Šuparan, bože ovaj kolac, Dane Lotte, Pavlo, sad niko ne igra od Engleza i Amerikanca. Oputova! Semla mašala ovdje se u facu bolesno, retardirana. Pavlo, i sad kako da joinate, samo kliknete na server koji želite. Vidite ove kao slajmove glavice. Znači vidite, madam naprimjer piše id pa survival pa koliko gigabajta ili megabajta verzija koja je. I vidite tu kao 2 do 4, to se označava koliko ljudi ima do 2 do 4, ovdje ima 2 do 10, pa svašta. Sad kako da napravite server, idete u play i create server, ali zato treba se loginujete. Idete ovako, izaberete server YouTube, ja neću praviti server, nema nikog sad, ali sam nema nikog. Znači ovako sad idete tu izaberete, idete create, malo će se duže očitavati, ali zato želim, ja će pola videa da pođe dok se oni to očitavaju, ATF, ovo nisam jedno mi stigla, uopšte nisam vidio. Aha, kak zovut, a da tolik, Victor Victim, ha, play together. Da, ovo je moj kao neki drug, Victor Victim, valjda, od ceo desna gore, nema pojma, može i smile da se šalju. Ja sam mnogo rano, znači 21 i 23. Vi to testirate, znači vjerujte mi da radi. Vidite ovdje imate sad svakakve iteme. A kad odete u games, znači prvo ide survival games. Zamislite spojite reći servers, a ne. Je mislila servers, a games, servers games. Idete u games i tu igrate. Valjda, da. Vidite sad što se imate. Znači imate i servere razne, zombi infekcije, ali to vam treba Blockimods, što je sranje. Imate klan War PvP, ja još nisam ušao nikakav član, tako da sam. Vidite koji sam ja level, znači 6. level, nov sam, i jako mi treba puno HP-a da bi prošao. Dobijete 3 experience na 1 minut, ili na 3 minute 3 experience, ne razumijem se baš u tom. Čekajte se, ako vidite ga je kao ovo. Sad, da li je bolji dijamant ili je bolji emerald? Za mene emerald. Ljudi, ovi koji ste, gledajte kako su stavili ovo oko sebe. Sad, ne znam to više ni ja. Eto ljudi, pokazao sam kako igrati Minecraft u 2, u 3, u 4, znači mnogo. I ako vam se svidao klip, bacite like i čao.